Baba siya kuthanda Osia verse number 5 to verse number 8. Egameni lika Jesu. Bese nasisiqedile sesiyathanda sasiyahlukana ngakho egameni lenkosi. Jesus. Jeremiah 2 verse 5 to 8. Naku loshoko sibakaze ukuthi qala lini boyihlo labalithola kimi kuthi bangaze baphambuke kangaka kimi balandzela tithixo letingenamsebenzi nabo sebaguquka babalide abazake babute bathi uphi sibakaze lowasikhipha eGibhithe wasihola satsabula lihlane lelingenaluvo satsabula live lelinetigagadvu nemigedze live lesomiso nobunyama live lelingahanjwa ngumuvu nalelingahlalwa ngumuvu ngaliletha evele livunzile ukuthi niyodla tithelo talo kanye nesivuno salo lesinonile kodwa nefika baligqolisa levelami nendalifa lami laba muleli nengekani bapristi abazake babuthe bathi
uphi sibakaze labo labafundisa ngemthetho abazange bangani nebaholi bangivukela baprofetha ngabani balandzela tithixo letingenamsebenzi. Ngicela isizulu ngikufundele verse number 8. Abaphristi abashongo ukuthi uphi uJehova abaphethe umthetho babengazi ababusi baphambi bakini abaprofethi baprofetha ngobani balandela okungenakusiza balandela lokungenalo lusido. Hallelujah. Balandela lokungenalo lusido. Ngake nomsa uhlala sibonele lenkosi. Hallelujah. Amen. Lethi khona senokungaka kahle kodwa nje umoya bazolela. Kunento lokuyisho kancane. Kuthi vutisa Jesu umlilo wakho. Usukukhonza. Kodwa le nje yananzeleleka kancane kuthi vutisa Jesu umlilo wakho wesukukhoza emhlabeni. Hallelujah. Yes, Lord. Ngoba kulosuku nje lento ifike bazalwane. Ngingafika lento kuyamhlula uthatha le direction. Ayibonge inkosi. Ngibonga nje kwaphela ikholo lelizadla. Elilandzela letalukathi lanemuva. So iyevuka nje lento kungabi mnanzi okay kodwa selisinyosi kamoya wamandla. Lepehlakeni kwalenge khansi kwangathi nasiyasho siphinde sisho. Ayibonge inkosi yasezulwini. Kuze besifikele lapho besifikele khona. Namhla bazamane nini? Ngifisa sesibukele into yokumtransula uNkulunkulu. Sibuka indaba yokumtransula uNkulunkulu. Ngiyafisa kungabi ngumvameli namhla. Kodwa nje ukhulume ngendlela ukukhulunywe ngakhona kimi. Amen. Amen. Uthi siphila bazalwane esikhathini la kukhona kwethu sekumfanekiso. Kungasasikukhona lokumele kube ngikho. Hallelujah. Amen. Sikhona bazalwane suluhlobo lolulahlekelwe indlela yokukhona. Amen. Amen. La sifunda khona ukhuluma umprofeti waNkulunkulu umthumela umprofeti kuthi ayokhuluma nelibandla lakhe. Kunezinto uNkulunkulu latendile. Amen. Amen. Watendela libandla lakhe. Wasuvusa umprofeti wakhe ayokhuluma nelibandla laNkulunkulu lalendele titho. Angakabendelanga lutho uNkulunkulu lomprofeti. Wasekevuka ke into yokuthi
Nedbank sakhonda kahle. Uma ukhonda kwethu kungahambi nezwi lemprofeti phakathi kwethu. Hallelujah. Ngamanye amazwi siyalidinga izwi lemprofeti njengebandla kuthi manje sikhonde kahle. Ayibonge Inkosi. Nkulunkulu uma aqala akhuluma ngalo profeti uthi niyakwazi wena ngakwazi. Amen. Ukhuluma nalo profeti uthi ngakwazi wena usesehlwile esiswini samake wakho. Lokusho ukuthi ngiNkulunkulu lo watanayo. Yakwazi. Uzofika nalebo vale duneni kusambulo ukhuluma namagama uthi ngiyakwazi wena lokusambulo lakho baqala ngemali. Kuthi awusavuthi awusashisi so usivuka ukuthi ngiyakwazi uNkulunkulu lo watanayo. Wathi ke lo mfolo lo Jeremiah wamathi asesenhlwini eswini lithi iBhayibheli wamgobela tintfo letilahlwe ngamaKrestu. Oh, ngaleso sikhathi letilahlwe ngakhala kuNkulunkulu kodwa wagqoka lo profeti. Uma amletha uNkulunkulu umprofeti kwebandla kaNkulunkulu umletha umprofeti ayikho into yaziyo ngebandla. Uphethe izwi lesiprofeti lebandla. Amen. Uthi ke Jeremiah khuluma kubo labantu kusho ukuthi qala lini mine njengoNkulunkulu engalenza kokhokho benu. Namhlubuka kabi kabuhlungu kangaka. Hallelujah. Sono akuyona into kaNkulunkulu. Sono naNkulunkulu akuhlangana. Kodwa abantu bayamenda uNkulunkulu abe nesono ngoba sono sivela kubantu. uNkulunkulu wathi sengiyasisola kuthi umuntu ngabenzela. Usisola ngoba kubekhona umuntu ophambaniswe ukukhuma kukaNkulunkulu. Hallelujah. Simthola ahamba nalelo phahla lolo noma ngaleso sitabo silo uphinde yaveza uthi ayi empilweni yami ngemphinze ngithuthele ngendlela engithuthele ngayo ngabhubhisa abantu ngemali umhlaba wonke wagcwala iphuma lokubola kwabantu abanekhanda eliqinile. Wathi asaseyophila. Why usisola ngenxa yomuntu? Uthi ke la qalanini Alex. Uthi ngoba mina ngikwazi kunye ukuthi Israyeli namkhulula. Amen. Namkhulula endlini yeqiniso. Uma Israyeli sekenza kanje kimi qala lini ekalenza kuye ngoba kwakhala yena Israyeli asegqilathwe ngehla njalo uNkulunkulu ngathela ubukhosi bami ngehla bafike ngakhulula Israyeli. Uthi Israyeli sokushilile sokutela abapristi nababutala ukuthi kanuphi uNkulunkulu. Hallelujah. Uthi Israyeli nimfake ezweni lami. Wafika Israyeli ezweni lami wenza imikhuba yakhe ezweni lami. Wendlula Israyeli ezweni lami wakhonza abanye uNkulunkulu wakhonza oBhali. Wavela abaprofeti ezweni lami basalwana ezweni lami. Uthi baprofeta amanga baprofeta ngaboNkulunkulu baboBhali. Uthi le nto yenzeka
ebusweni lakhe awuvuthisa Jesu umlilo la ngisho glory to the name of Jesus Christ. Jesus Hosiam God prepared ikela yabangeleke indlela lengatane ibe lakho uyakha iKenani abakafike ema-Israyeli uyakha iKenani emakhenani akhona kodwa emakhenani akaboni ukuthi uNkulunkulu ukumishile eKenani. Jesus Christ. uNkulunkulu kasebenza usebenza phakathi kwethu kodwa singamboni thina singanamehlo okubona. Wake watshela Noah wathi yakuNkulunkulu lelizwe leli ngizolibhubhisa. iBhayibheli lithi Noah wehlenyuka alanza imithi yemgufere akhukhula wophephisa abantu ebhujisweni namanzi. iBhayibheli lithi bantu abamazana uNkulunkulu abamzwana. lithi iBhayibheli wakhuluma Noah kubo abazange baba namsebenzi. iBhayibheli lithi baba busy more than before. lithi benzisa benta konke kodwa athi uNkulunkulu aprepare. Jesus uNkulunkulu aprepare ibandla liyadlobheka libona. ungabona eKhenani alibonanga lutho uNkulunkulu ebhishi amelisa isihlahla lesithelo letikakavama. My God, my Father, aveta mpisi tinkomo tingamenshiwanga bathini tinkomo tingati kungakhulunywanga ngetinkomo kodwa wathi khona mpisi eKhenani. The time I prepare kude nobona. Babelo bathatha lo bafika uma abafaka eKhenani akabafakanga eKhenani ejwayele wabafaka eKhenani lenetiphu labangadiboni baseKhenani uthi besefikile eKhenani nasemqala kusha lemiyalile ukuthi ningakwenzi sekhena into lemshisa ubuhlungu bazo ukuthi kusezweni na. Oh, we glorify your holy name. Siyakudinga ukuprofetha kaNkulunkulu phakathi kwethu. Ngoba encwadini yaJohane nakubhalwa kuthiwa uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Asiqhubeke sikhulumeni. izwe lalingamthandanga, izwe lalinganandaba, but God waba nendaba nezwe. iBhayibheli lithi wanikela ngendodana yakhe ezele iyodwa ngenxa yokuthandiswa. Hallelujah. iBhayibheli lithi akayinikelanga indodana yakhe ukuthi itawuhlulela izwe, kodwa akayinikela ukuthi izwe lisinde nani. Hallelujah. Mighty Father God, we thank you, Jesus. Umafika Kristu, wafika bazalwane, waqala
wakwenze deposit makafika Kristu wakonza ko-aeropark makafika Kristu wakonze bahlathini lamnyama wamanza bonke tinyembetinte minyaka wababamba ngesandla sakhe wakhuphuka nabo. My Father, lize lithi izwi lenkosi waya ngasemajubujubwini emhlaba lithi babonakala labambele baphumule benakade ngitradita seJerusalem. Inkosi yasezulwini mayithanzile yento umsebenzi uphelele wasithatha waphosishana laba zabona kusezweni nalomunye umuntu akulona izwe lefawunda akulona izwe lakutshoyo akulona izwe basakwami leptikhayisa nelepiphiwo tibani kodwa livila nkulunkulu umfunda basakwami elivesitele enhlizweni yami ngimbonile nkulunkulu enumzamo ukuthi nalongakakholeke abe ngokholile. Haleluya. Imizamo yankulunkulu lelekwende wahlala ngabe uyakhumbula ukuthi awuhlala ezweni lakini ngabe uyakhumbula ukuthi uhlele ezweni lalomunye umuntu umnikazi wamandla onke. But there is one thing that we better sengiyathanda kuthi konakele basawane endlini kaNkulunkulu. Haleluya. Konakele uma siya kuNkulunkulu basawane siya kukhona masifika kuNkulunkulu ngokhona. Haleluya. Sifike siproduce tithelo tokukhomba ukukholeka kwethu sesifike ngamanye amazwi akulungi kuya kuNkulunkulu ungakholwanga ngoba noma yapi but mawufika ebandleni laNkulunkulu sukufika ezweni laleli ndoda. Uma ufike lapho awendi ngendlela imizwa yakho ifika kwentanga ngoba sifike ezweni laleli ndoda. Uthi ezweni lami engangifaka kulo nina senelikukulela bayinhlekisa naphila impilo yokuhluka. Haleluya. Bazalwane ebandleni ebandleni bazalwane kulahleka iqiniso. Angathi uthi lona ibeka njani le unakuthanda sala sami angambi igezi sami ayithi ngoswekezi unakuthanda sala sami but into beleshuka mina bethi sokuthi ledlala amendela luna uma litawa hamba umprofeti waNkulunkulu abekho phakathi kwakho ngoba umprofeti waNkulunkulu akuyena umprofeti ngaphandle kwethu. Umprofeti waNkulunkulu wakhiwa ngezwi. Uma izwi lingekho akekho umprofeti. Uma izwi lingekho bazalwane sitawugijima sana lento dakotutunono yakithi iBhayibheli nakafunyaniswa umuntu eqisa ingane yakhe emlilweni asendinga ingane yakhe abantu abanehlosi athi umuntu ophambukela kubabhuni nabahloli bekhandi uthi akabikho umuntu ofunyana njalo uthi uNkulunkulu makakhaza ngoba lolo hlobo lomuntu lusinekiso phambi kwakho. Yini kona sende sakhothamela ababhuli namkhele sendiwe ukuthi kusuka endlini kaNkulunkulu kwenziwa imikhuba endlini kaNkulunkulu. Uma kwenziwa imikhuba betisho nikhuphuka niye altar niye pulpit kaNkulunkulu nifike niprofetha amanga. My Father,
besides izwi akukho prophet. Ukhumbule ukuthi uNkulunkulu kuJeremiah akwazi useyifile kamqoka. Uma uNkulunkulu yaqoka Jeremiah wayemshintsha ebuntwini. Wakosa umuntu umuntu okhulumisa kukaNkulunkulu. Namuhla abaprofeti sinabona abaprofeti betiso bayabhula. Babhula kaNkulunkulu. Usubona ukuthi umoya waNkulunkulu awukho ngoba izwi laNkulunkulu alikho. Akakho umuntu basala ongaprofeta ukuthi ngubisela back to the sender. Kuprofeta njalo ngizulu. Kuthi uma uyekula. Unomuntu okhisile lemsebenzini. Uyamuthandazela. Athi ngubisela back kulokuthumela. Uyaloywa kaNkulunkulu. Baprofeti sinabo. Sebaprofeti babantu. Kodwa bakhipha. Lakhiwa ngomdala wethu. Kodwa thina letiyokaseba phela. Thina letiphambene nezwi. Hallelujah. Yebo umprofeti waNkulunkulu simthola khuluma ngo athi uNkulunkulu uyabuza. Somosina senzekile. Prophecy. Ngoba siprofeti osine direction. Siprofeti akusona semuntu munye. Kodwa siprofeti osebandla. Uma ngidonsa wena ke ngprofeta wena la anginawo umoya kaNkulunkulu. Uma izwi phela my awu wena hana kumsika kusuka lapha sikubeni ngibomanga kodwa ninevana kunye lokususa umntazonweni kumbeke kungcweleni bakhulu kuphela the whole day. The whole night, in the prophet, one by one, in the prophet to Masasa. Lolo kulala kwa sababu kiselemu. Lolo kulala. Jawa kwa sababu kiselemu lolo semba. Utaufa kama pele mala na mama. Mshomine aji. Ay masaba. Ay mama. No. Usomemezela ibani. Beka usukumali nelithi ngimisele. Kungabi sinengisho ngoba uNkulunkulu. Lapha phambukela kakhulu nabahlonde dikha. Ngoba umuntu oprofeta ngempilo yakho kuthi wamhlaka abantu khamba ngumphuli akuyena uprofeta. There is a difference phakathi kwaprofeta. Unazama mama ngafuni. Hallelujah. Hallelujah. Always nasikhuluma ngokukhulu. Sikhuluma ngokukhulu bese ngifadala. Ikhuluma ngomolo. Ithi ngiyakutshela ukuthi sisimase sisimile nje usuku bese uyafika. Athi angafiki athi stop. Ubone abantu bathi uthi phambukeli. Kubantu labahlola imihlolo ngoba uNkulunkulu umelene nabo. Helena. Hayi basolo. Asidinizwe. Kodwa sidinizwe prophet kakhulu. Hayi bathi sabani konko. Now, is the prophet now? Alikho elinye igama elinikezwe abantu. Igama uKristu Jesu. Bayibonga Inkosi. Angeke abantu abakethi uNkulunkulu iguquke
ngoba la sikhona bazalwane asifikana ngoba sikhaliphile. Nina ningakhuluma kahle ngami nize nisho kuthi ezinendoda nanisho ngami noma ninyembele noma nifuna kanjani bathanikeli la nenihlakani khona ngamandla akho kule ndoda lethi umhlabelele wamdela ukukhosi bakhe wehla wafa enhla amen. Digo Jesus. Aleluia. Alipo niligame nigedotsi. Ngalangwa neqiniso lamanje. Amtshela ngokuphila. Manje ukuthi ungene la usaya friend waphakathi. Ngathi ama Jesus. Ngathi ngifika la bangitshela ukuthi ngawarishi ngangifika. Kodwa ngifika la. Hallelujah. What's what God but it put the next shine. See, you go back and have it said. We are not from the school. No chance. We are not from the school. Let me give you this one. People, give you this one and more. Then you show me out. Some of them now. Some of them now. Jesus is all us. Sakrela metu so standards.
sakhela sishumayela sakhela silabe sabanga bokugabe bafana baseklasini nabathi kuthi impumelelo yakhe ngaphandle kweklasi segawuthi bathi nangekhathi bakhuba period wafika thishelekini nathi nangilibele njalo wathi hlwile wathi muza ibali yini kina yakho kudele kunesonto makani yini neqiniso lokuthi thishere angizwa principal esikole wabathuma kumtshela ukuthi principal angithi unelofunza namteke todlala nebangani bakho uNkulunkulu eprepare ibandla lakho kunebantu lapha ababhizi etindoda kuma uNkulunkulu prepare ibandla lakho elinda akuyona indzawo yokusomana asikethi tonelisa titsimo tenyama yethu matish akuyona indzawo le yokushintshisana natimali la sento mncindiswana yona wathi indzawo yemnikako uthi nibuthemini wasaba buthemini na Kristu Jesu wanethana kwase wahlabela mina siyathwala wakethana watsingenza wena yakhe enkwe wathina ufike enzaweni yakhe enkwe waphinza wakhumbula la uthwalekho walanza indoda la uthwalekho tatofa mshina phakathi endlini kho so it's in Bible such a no clear lokuso kho sikakhulu umangalele bakholwa busukule mina akawamangaleli ngendlela abangayi uwamangalela ngendlela abayendi uvela sembukeke lo uyambona uyakuphithi uyambona afika la uthi usindisile uyamva ufundisa labantu sibabebi yena uyantshontsha ngoba ivini endlini yami uyantshontsha akathembeka bungwele lokuba bathi professor function endlini hey uNkulunkulu afuna abantu bahlala uthi ngihamba nani nakulawana khona kunganani utho uthi ngani ukudla naphelelwa kudla ayibathilizwe le prophet you can't understand but uma Moses athi ngo sebalwana mabana kudla athi thula because I'm God no provider abafiyanga kodwa abaninisa Livangeli lisitshela kahle ukuthi nakumele ukuthi baphumele inkolo baphumele inkolo kodwa asibeva ukuthi bake bahlala imbuto endleleni bathathana hallelujah imfuyo yabo metisho according to the word of God beyisebenza ukuthi uma umuntu esekathika hlanjulu hallelujah kuthatha sishisi bangahle bona kodwa bafanele ukuthi ahlambuluke lo kuzalumele kuqhubeka nje namhlanje sinjalo uma nomunye wena nemali instead ukuthi nibuya nesithole nemhlambuluko nihlesa uthi enkulunkulu solo sini nasanti solo sini hallelujah ngoba indlela lesikholwa ngayo sinemtshela sikholwa ngokukhona into leyikhona kuyayenza lengayikhona nje I'm wrong it's rather mhleleni ngaphandle ngiyeke le maKristu aphinde ngakhoza ngoba lokhu simfundisi doesn't mean ukuthi mfanele into leyikhona ngini asihamba ukukhona komuntu sihamba ukuthi izwi lesiprophet uthini hallelujah uNkulunkulu masabane ngekamvuze iqiniso labadlala kubantwana lenkumba beke sidinga amadoda namakhosikazi
uma athi hayibo noma sekuthaniswa bendle kaNkulunkulu kodwa siyela abantu abanganamali bendela athi umprofeti bayothenga nginikela ngayo kuwe belatshe wafake ninikela ngayo kuwe angeke isebele ifeshi endlini kaNkulunkulu la uNkulunkulu my God my Father la uNkulunkulu edlale khona itafula lokuthi abantu lebadle phambi kwesitha satha angeke abantu nokubeni mikhuba. We need to change. Hallelujah. So the past and body. We need to change. Ngoba kulo lele understand Pastor Lord. Jesus Christ. I'm trying to push the
ngabikwa naba abafundisi abahamba nalimloti yabona lapho lapho ufuna khona ngababishop bangibikela mnyodala bese bathi into lana batshela bakala the platform lesikuyo ibongo ngoba number 1 bangayi ngidetithele betikhomba phela therefore I understand ukuthi ungayidiscuss njani info yabafundisi labadla imali masonto ngoba nani baholi bone South Africa bayitshontshe kangakanani imali uthi beke njani baprofeti nabaphostoli uma live linahlekele uNkulunkulu linganaso sinqumo lesiyakhe yakususa umuntu wami naloka Hallelujah. Kada sana tusheshe bipolitisi kuto tapuza kumweke uma laba futaje mtaka mkomu mtaka kokala hapo uyokoba sana mtaka mkafaleni sindana mfundisi uselele never to what it is. Now like this, who tell them what? But what they must understand about what it. Never seen nigga my donation. Never seen nigga. What tell them what say and card. Since I put that as a call. Jesus, who? Sakula as a call. Si a cosa non è poi nella nulla. Si a cosa il suo rifletti. As hard no bom, pensava no corpo. Allez che corpo, e nella lunga mi non mi recus, lì na color. Puzza toccola, ma sa ma che c'è in campo, da suoni di sulla puta, sono assim nel sentimento. But then I am going to be okay. I want to go for it. Who's going for this one? This is a call. Who called them for it? It's a good no master the devil. The men of God go clean up. There is no man of God. I need to work. See, we just can't see this one. Locked out, pen up on a thing like house in the divorce. I wish I would make up to come this. Leave the cats there. They are called to the cats in the good mood. Look, I bet. Who took over after my next house to see? Yeah, the cats are Nakan sekolah awal sekarang kasih sekarang berjadi kubufa, ukuran tinggi nak because such journey. God of us semua masih afuma, because this is the place of God. This is the place of God. Mencoba dalam jalan mana, hati mana yang rasa jangan dia baru bersungguh nak. When I go to something, it don't mean you know so that now I go. We are not the type of church. As Lord, let go of us now. It is. So many times although we go, still many times for us. Although we go, Father, still many times still a shy for although it goes to talk. For Sancha, still many times still a way. As long as I'm the same no food. What's in the soul of sin? Who never said it? Uma woman who need a vessel. Come on, and yours. Money was all our shots, but I went and I had a house. Then with the bank, the future of our Kuruma, Future of Puma, so for Samasa, can we now put the cigar? When I got a Fana, who fell in a team for this way I said a party, can so send it down.
Bengifisa basakhona. Moya ungaqabana noNkulunkulu. Mangicela ukukhuluma. Ngithembe noNkulunkulu uyasenyeka sona kahlanisa. But ngenxa yomuntu wagcina ngokulana sona. Hallelujah. Waba semini umuntu lotakini umlahleli ngaphandle animbalele tiphambe kotaka nine nafika endlini yakhe nendaka. Angisho la sonto lokuphetwa nje ukuthi ungumKristu. Sikhonja nawe mama. Ukanye nathi. Ungasibulalisi. Ungavula umsele sithi singene ngalabo. Yima uqinile makethula ukhuluma iqiniso la ungakhulumi experience. Ngoba kulela sibinde lokho. Uqhakuthi bangaka abafundisi barish la ngapha ngasolo mhlekla. Business thina kamasipala. Ngoba nami ngasendiloyo lonke. Kude nalona moya kaNkulunkulu otakhuluma kude uyafuna ngoba sinenda sayibonwa agcina sithatha kahle apha phasi. Nangisakhona umhlanje 5000 abide. Ngoba inkinga yeni nilambe enyameni. Anika lambe emoyeni. Bible sibabusisiwe labomile Hallelujah. Sinelo hlobo lwebaba. So ngatibuta ukuthi bakhala nyonini. Uyakuthi nasingavuka sifake endle makhosana sente sema manje. Sifake endle sesithi la ngikuNkulunkulu sesifake iphumba. Uyakuthi ngeke ngayiphele impilo. Ngizobini. Ngoba mina ngiphila ngokutshela iqiniso. Uma senifuna iqiniso kufami. Ngoba uNkulunkulu akamind basala. Ususa lelo lesikotho ebukwebadla la. Bese uvusa nomunye lo nemali uqhubeka ibala. Ngoma matshela nomnyango, hayi ukuthi asipisi gobo kanjani. Hayi ukuthi asipisi khamba khulu sifake ikipa labo veza amandla. Namara ngithela ithi ninja. La manje ngikhamba yami bale. Sifasa hapo. Na hapo nyathosika kosefe. Bakankholi. Ngoba ngithi ngithi ngomnyango uNkulunkulu ndakulala. Nisi la. Nitshiye you pay attention. Ngimi lo Moses. Phenduka ibihlane balanzi. Mighty warrior. Eyasikhathi siyaphendula ngikhathi ukuthi sekudzala nginyathele emanyana. Emadimona jabula afike ukuthi wehlulekile. Miye uNkulunkulu singosi sitha mina. Akusayile empilo yami. Kodwa kuya ngenxa yempilo yebandla. Uma kungaphansi abili ibandla lakho life lonke. Ngenxa yalo sitha mina Nkosi. Phila impilo lebefuna. Phila impilo lejabulisa mina. Mina bengisunga ngithi ngingasebenza, mina ngangijole eSouth Africa. Ngithi ngiyawujole eAmerica ngoba ngabe ngisebenza nginemali. And ngikusho lokho vele sengiqashiwe kamasipala. Kanti utangibamba just 6 months ngiqashiwe. Kwaphela amagugu, kwaphela konke. Ngoba inkosi kamanje. Cela sithanda zenza. Siyemuka. Singosi ngimisi. Ngimisi edwaleni lakho. NgingumKristu ophelele. NgingumKristu onemali. NgingumKristu ongayeni, ongakhuluma mama. NgingumKristu ophumelelayo. Ngoba uNkulunkulu sisithile bazalwane. Kube bekuya ngema-feelings ethu babendlovu. Kule bantu abaningi akutshela datha lo awuqualify la kumele ngekho ambeke. But ngoba uNkulunkulu uthi ngibize bonke, uthi usaqabanga lomunye ukuthi akeni kahle athi wena ke wafika njani. This is the house of the Lord. Aliko igama. Hallelujah. Ngikiwe bantwini. Nginamandla okuqondisa. Netimiso letingekho. Uzwani kimi? Mina nonke ngikhathelwe nemsindo wami. Ngitaniphumuta njengaNkulunkulu. Bazalwane ngicela ukuthandaza nasemini yanamhlanje. Nabo bonke othi nengamele emoyeni sisi. Hey ngisize. Ngicela ugijime ngothandaza nawe. Uthi nengamele Nkosi ngisize. Nengamele ngisize. Siza Nkosi. Ngoba ngonanga ngolutho kunaloba wangithanda. Naloba wangithanda. Wangithanda Nkosi. Ngenzama lutho. Wangithanda. Nesibulela nje wena.
Ukhululekanga wangithanda Nkosi. Wangithanda kanibongwe. Sesingaba. Seswami. The name of Jesus. Ekameni lika Jesu. Udingeka abantu nabakuwe impela kuthandaza abakhola kuselekela abuya abadwili ngiyathandaza baba wethu lokwele egameni lika Jesu lokwele kaNkulunkulu egameni lika Jesu egameni lika Jesu uNkulunkulu walokhe siyabonga mekahle babemini siyabonga lokwele sifa egameni lika kumele sabakho babethu oya lokwele kaNkulunkulu wewe waKristo silapha ngose kwethu baba wethu sibone babe umsa wakho nothando lwakho baba wethu wasithanda abantu wonke baba wasiletha lenzawo uNkulunkulu omuhle kude ikhoselethi ngempilo zethu ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nabo bosebethe phambi kwakho namhlebini baba wethu nemandla ubaba balena lesodwa solo ngeke baba kuthi babonile futhi emuva ngeke baba kuthi bayavuma ukuthi ababelikaze sebafikile babe kulelive baba wethu nobakhethele lona ngiyathandaza egameni lika Jesu basike babendleleni basaqhubeka bosakhoda ngiyathi satana uvuka endleleni kodwa mali nabo sibakathe ube ngakubo ungakalunga baba wena baba wethembekile uNkulunkulu baba lokuhleka thikathi tonke siyabonga ngeNkosi ukukhuluma kwakho ngendebe yakho baba lokukhuluma ngayo ifihle baba ifanele wendele babe kuhle uthi kusasa baba siphize sitholele thina baba belevela kuwe egameni lika Jesu Kristu Nkosi siyabedlulekisa lokuba kanasabelo empilweni yabo kuza wena Nkosi ngegama nabekhathi lika Jesu Kristu Nkosi masiyabonga uze kwephakathi babe siyabonga in Jesus name.